Sisenyana Productions, you're all welcome. This is a special broadcast from our studios at Kopo. So, information is now. Ithi kungenzeka ukuthi ubaba uMkhwanazi aqhubeke KZN abo commissioner njengo general. Namhlanje sivuke ngeindaba ezithi lapha eNanda khona abanye abahlanu akade befuna amaphoyisa phansi phezulu ababathole khona. So sokulonke nje kusendabeni. So sesiyabuka ke ukuthi ngabe ikhona lokho kwenza ukuthi ubaba uMkhwanazi aqhubeke athole idorho. Phela umsebenzi igalelo lakhe likhulu silibonile. Noma abanye kade bekhala kodwa kuyabonakala umsebenzi awenzayo ukuthi khona abancomayo and KZN bathi ihamba kahle kakhulu njengoba kukhona yena nje. Cha ke sithi nje mawukuthi kuyiqiniso lokho semhalalisela uNdonga. Bese sibuyela kulaba bafowethu laba abazamayo. Nokuyibona abafowethu abajwayele ukuthi baphazamisane nezinsizwa zaMkhwanazi. Abafowethu nabe singanicela nje ukuthi nizame enye indawo enizodlalela kuyona ngoba ingathi kuyashuba KZN. Ithemu ke mawukuthi yavuselelwa kusukela ngoMarch. Njengoba nje kushawe 5 namhlanje abafowethu laba balimele ade sibabuke endabeni. Kuthiwa kusengenzeka ukuthi kukhona abanye abasele. Mawukuthi ngempela abafowethu niyaqhubeka nokuganga ngaphansi kweso laMkhwanazi. Bafowethu ngicabanga ukuthi kungayinto impela ekhombisa nesibindi esikhulu. Ngiyongakhombisa ukuthi kuyimpi lokho. So nje kokukhulu ukwehlisa umoya bafowethu. Anivumeli KZN ukuthi kule minyaka nesele at least kuseyena ibuseke ngoba akuhle impela mangabe sikubonakala nje njengomama lo kade kubuquza lapha ekhala ngoba ingane isuke yazi ukuthi yenzani inkinga umzalo usuke sele ngemuva usuke enganalo udaba oluphelele bese kuba sengathi kudlalwa ngengane zabantu. So ke nje siyanxenxa ukuthi eSouth Africa izigebengu ngempela KZN idlalele kude nayo ngoba akuhle kusazoshuba lokho ke kwamahemhem nje kodwa ke siyathola ukuthi ke ubaba uNtuli ngathi usekuvumelile ukuthi kuqhubeke kwenzeke ukuthi abe khona uMkhwanazi. Futhi ke ubona indlela asebenza ngayo wabona ukuthi kusayindlela indoda engayithemba engaba uright hand man yakhe ngoba phela umobheka office le nje walibuyisele lapha officeini lakhe la safety ngeke ayibeke indoda angayithemba eduze kwakhe amagalelo ayo mengakaboni kahle angasheshe ayisuse. Siye sababona ke behamba lapha eBhishi bebulisa abantu begibela inqola leya sabona ukuthi amadoda asebenzisana kahle kakhulu la. Siyathemba ukuthi abafowethu laba bazamayo bazothi ukuhlisa otherwise kuzoshuba and since sikwazi ukuthi sibuke na kuma television nama social network ekhona akubi mnandi bafowethu angabe sekuvela lapha ukuthi ingane zabantu elimele kodwa ke umbuzo uthi eyabani ingane kufanele ilimale ilokho nje ebesifuna ukuletha imbono ke seningayifaka lapha ngezansi ukuthi nina nibona kanjani ngalolu daba lolu ukuthi uGeneral Mkhwanazi uNtuli ubaba uNtuli uPremier KZN uthi aqhubeke namagalelo akhe uyabona uyangancoma sengabhala nje ngezansi kusho ukuthi so lindele ukuthi media briefing izoba nini sikwazi ukuthi sinithulele ebukhoma ukuthi ke ubaba uPremier uzobe ethini ku media briefing ilokho nje akukuningi kakhulu.